Poštovani gledalci, pres konferencija Fudbalskog kluba Kozara pred utakmicu 21. kola, ali i pred jedan mini ciklus od 3 utakmice u 7 dana. Odmah da najavimo za srijedu, Kozara je domaćin ekipi Veleža iz Nevesinja, a već naredne subote gostovaće na Palama kod Romanije. Očekivanja od predstojeće 3 utakmice, kakva je situacija sa igračkim kadrom i kako je bilo na derbiju prethodnog vikenda protiv Radnika, iznijeće nam šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Kozara, Alen Medović. Alene, dobar dan. Evo za početak standardno da se osvrnemo na utakmicu posljednju, na tu goleadu u prvom poluvremenu i prvi domaći poraz od Radnika. Dobar dan, pozdrav svima. Rezultat puno puta je slučajan, a predstava nikad nije slučajna. Ja sam izuzetno zadovoljan što smo prikazali na toj utakmici u kompletu. I vidjeli se ogromna razlika od naše prve utakmice kad smo igrali protiv njih u Bijeljini i danas. To mislim da je svima kristalno jasno da mi nismo bili niti malo lošiji protivnik, da utakmica mogla ići i u drugom smjeru, pogotovo jer su se dešavale neke situacije koje me baš živciraju, u najmanju ruku čudne situacije. Ja sam bio na tribuni, recimo, ne može biti po nikakvim pravilima i to kontakt kad čujem da neko našeg igrača, konkretno Krišića, udari po nogi i čuje cijeli stadion kontakt i da dobije naš igrač karton. To je jednu ruku neprihvatljivo, ali to se dešava. I isto tako, kod trećeg gola, ja ne mogu vjerovati da ono nije sviran faul, jer su naši igrača i Andrića odgurnili u gol. To su te situacije koje su nas penalizirale, ali rekao sam igračima, sada nadam da ste spoznali zašto toliko se trenira i zašto se tako radi, jer i individualno i kolektivno mi smo bili u najmanju ruku egal protivniku, tako da čak i njihov trener je rekao da to je bila najbolja partija sezone. Za mene je impresionantno to da ta ekipa je igrala drugo poluvreme sa 4 napadača i ofenzivnog igrača, bio je Andrić, i završili smo utakmicu sa 5 napadača i da više manje u nijednom momentu nismo imali probleme da držimo raspored, da držimo distance, da držimo fokus. To znači da je to jedan ogroman potencijal i s time sam izuzetno zadovoljan, jer danas većina ekipa, ako igra sa 2 napadača ili se malo otvori, dolazi do raspada sistema u svim segmentima igre. Ovdje su već igrači naučili kako treba stajati na terenu, kako preuzimati rizik, inicijativu i ne bojiti se igrat. I to je za mene najbitnija stvar u svemu. Nisam čovjek i trener koji jedan rezultat odlučuje raspoloženje i način rada. Ne gledam dobre stvari i bilo ih je puno. Ono što ne valja je do mene i ja sam najveći krivac za one stvari koje ne valjaju. Da. Evo sada da se dotaknemo tog, kao što smo rekli, mini ciklusa, jednu po jednu, ajde najprije ovaj meč sutra protiv Ljubića u Prnjavoru. Ljubić ima trenutno 10 bodova manje, međutim iskustva govore da neće biti lako, pogotovo kada gledamo utakmice koje je pratio međusobne iz prethodne i onih tamo sezona. Jedno vrlo teško gostovanje i samim tim što Ljubić se nalazi trenutno na poziciji koja vodi u baraž za opstanak i oni će imati jedan dodatni motiv, dodatni imperativ pobjede protiv Kozare sutra. Da, ta opasnost uvijek postoji, to moramo se paziti, uvijek ponavljam, prvi protivnik smo mi sami sebe, moramo opet naći motivaciju, koncentraciju, moramo shvatiti utakmicu sada samo nju, da o njoj razmišljamo. Ja imam tamo iskustva, bili smo lani kad sam vodio ekipu i tamo smo izgubili i nije bilo dobro. Tako da, normalno, imamo potencijal i sve to, ali to moraš dokazati u svakoj utakmici na novo. Ali mi smo isto tako, baš smo pozitivno ljuti jer više nam je puna kapa tih situacija i negativnih i tih poraza.
tako da očekujem da ćemo isto i mi biti izuzetno motivirani, da bi onda taj naš kvalitet isplivao na površinu. Ponavljam x puta, ovi momci su inteligentni, znaju koje stvari trebamo poboljšati, ali danas sam se odlučio za neku tako pedagošku stvar, prekide uopšte nismo ni vježbali. Ne. Zato što, evo, jučer smo imali analizu našu, možemo reći, historijsku utakmicu protiv Slavije, gdje smo pobjedili 4-0, a gdje smo pravili 3 puta greške baš na prekidima kad je protivnički igrač ostao maltene sam i nije dao gol. Sada smo u te dvije utakmice čak bili i blizu igrača i neke male nijanse su odlučile da smo primili gol. Ali kažem, tu su bio i neregularan gol. Tako da znamo šta nas tamo čeka i kako treba da igramo i nema nekih problema u tom kontekstu. Sad, kao što smo rekli negdje na samom početku, dakle, nakon Ljubića nema nimalo vremena za odmor, još 2 utakmice u ovih 7 dana, već u srijedu Velež dolazi na stadion Velimir Sombolac, nakon toga isto teško gostovanje na Palama. Kako će teći pripreme, kakva su očekivanje od tih susreta, neće biti nimalo lako u narednih 7 dana. Ma dobro, ja se čak i radujem tome. Što više imam obaveza, mi se nismo spremali na prvenstvo sada. Mi smo se na prvenstvo spremali kad je završio prvi dio. To je bio moj fokus, spremanja na prvenstva. I mi imamo u kadru 22 do 24 igrača. Sutra će neki morat ostati kući, ne zato što su slabi, nego zato što imamo toliko igrača. Tako da nikakav problem nije za nas to, mi ćemo to rotirati. I mi smo prije o tome razmišljali, i klub i stručno vodstvo, tako da je to samo za nas dobro i da imamo odmah utakmice i da se nastavlja prvenstvo. Da. Pomenuli ste igrački kadar, pored fudbalera koji neće sutra putovati u Prnjavor, kakva je situacija, to je jedno svakako ključno pitanje pred ovaj ciklus od 3 utakmice, ima li povrijeđenih fudbalera, ima li i dalje onih o kome smo govorili, problema s papirologijom, govorimo već konstantno u sezonu i prošlo. Da. S nama neće biti Ognjen Pljevačić, koji je u onome kontaktu sa golmanom u subotu dobio povredu, ima 3 šava na glavi. Između ostalog, i to sam siguran da se tamo on nije ozlijedio, mi bi njih sigurno dobili, jer tamo smo uvijek pravili po onoj strani desni višak i to je bio plan te igre. Kad smo ostali bez njega, baš nas je to ogromno parametrilo, tako da njega neće biti. Hoja je na terapijama, sam i jučer pričao sa tim terapeutima, očekujemo ga 14 dana da bi mogao biti tu. Šogo se vraća krajem marta, on je isto spreman i dole u Japanu trenira i aprila će definitivno doći ta 2 dečka iz Afrike o kojem smo pričali, jer sad su već vizu izvadili i treba ići tamo u ambasadu. To je to. Ima šta drugoga, šta se tiče ozlijeđenih, to... Bokić je tu, nije baš fit, ali je, ajmo reći, fit u raspoloženju. Ide na utakmicu. Ide na utakmicu i tako da će i on biti tu. Ostali smo više manje svi na broju i Dimitrija ćemo proslijediti da igra sa juniorima u subotu, jer je potrebniji nego nama. Tako da više manje smo svi na okupu. Da. Evo, još samo za kraj poruka jedna navijačima i poziv za srijedu jeste radni dan, vanredno je kolo, međutim poziv svakako da u srijedu budu na stadionu Velimir Sombolac, da pruže podršku, jer znamo da mnogo znači podrška sa tribina na ovim domaćim utakmicama. Da, ja sad više ponavljam kao papiga. Ja mislim da se ovdje dešava jedna lijepa priča. Ja kad sam dolazio vamo na pregovore, na radiju sam slušao jednu emisiju i onda sam se zapisao to. Zajedničke vrijednosti ljudske civilizacije. To je to.
zajedničke vrijednosti ljudske zajednice. Mislim da FK Kozara možemo slobodno reći da je primjer toga i osjeća se to. Ne znam ako ste vi bio je kolega sigurno na utakmici sa kakvim respektom je ovdje radnik igrao, ne? I strahopoštovanjem, to sam osjetio, ne? I to već bruji u regiji, ajmo reći, ta zajedničke vrijednosti ljudske civilizacije i ta sportska priča i taj klub hoće i ide naprijed do svoja razvoja, kao što ima to historiju taj grad i meni osobno je privilegija i čast biti ovdje, raditi sa vama, biti ovdje među vas, sa tim ljudima i sa tim igračima koji jednostavno me kao trenera oplemenjuju i kao trenera i kao čovjeka. Tako da se nadam da onaj koji hoće da vidi, vidi, koji neće da vidi, ima jedna mudra izreka, nemoj čoravima donositi ogledalo. Hvala puno. Hvala vam.